Ayan naimbag nga rabi amin nga kabsat ken napapagayam ket siyempre awan iti music sound tayo ket practice lang daytoy. Ayan naimbag nga rabi amin nga kabsat ken napapagayam ket siyempre awan iti music sound tayo ket practice lang daytoy. Practice. Ayan, practice nga kunada. Ayan, ni Sir DJ Edison Villa Palafox, City Tagaran, Kawayan City, Isabela, Nimbag Rabi. Nagkata kitan tayo man, may games nga ibagbagada nga duck race. At padasat man nga i-share screen. Share screen. Wait lang. Toto. Happy watching to all. Kunana. Home tab. Duck race. Ayan, kita man. No makikita. Di duck race. Wala pa. Yan. Kunwari, ang members ay, ang sasali sa games ay 100. Tapos, set. Ay, hindi ko na-set yung oras. Start. Takbo! Ayan, ang bilis. Nanalo si number 52. Ayan. Ayos. Wala pa si Ampon. Race again. Ampon sana. Parang Ampon. Ayan, wow, galing naman.
Ayan, digay ket na ti sumali ket agiba kailang iti number yu tasuktan tayo ti number alakat paspadasan tayo man dagay ayam iti bilis, 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 bilis. Number 69, number 3, number 93, 47. Nangunguna po si number 61. Ang bilis si number 96. 81, 37. Okay. Pwede mong buruin yan sa YouTube pa? Oh, Ha? bakit? Wala. Si number 58.
Hindi.